Srbi ne vole pametne ljude, odnosno velike ljude. Dokaz je da su imali najpametnijeg čoveka u Jugoslaviji, pre rata čuvenog princa Pavla, koji je govorio 5 jezika, koga je Hitler držao 5 sati i nije teo da ga pusti, njega nisu voleli, zato što je imao nešto iznad. Tako da, sve ono što se uradi kod nas, ono što je, na primjer, u sportu uradio Đoković, otprilike smem da se kompariram, da sam ja isto tako uradio na nekom planu umetnosti. Ali to kod nas niti ima značaja, niti je to neka velika stvar. Ono što je najcrnije u celoj ovoj priči, to je da su fašisti više poštovali umetnost nego ovi sad. Znači, više su poštovali fašisti umetnost nego takozvani demokrati danas, što je apsurdno totalno. Vi kad i završite analizu ovih naših koji vode državu, sadašnjih ili onih prošlih i tako dalje, oni nikad nisu kulturom hteli da uđu u Evropu. Njih kultura uopšte ne interesuje.